santil hu Lisholomi le katsolbal chiruli kutana inashche li evangelio re li cruz. Li apostol Pablo kishchenak li resilal li cruz haan shkuankilal li qagwa Dios. Hokantanah kuinak li apostol Pablo kishchenak hinkan raj atinak chirish kachikreru kahkui chirish li qagwa Jesus utain chichiri bambil chiru li cruz. Nakwaj raj naktakwil li qatzolbali naqatawsa li hu 1 de Corintios capítulo 1 versículo 18 toxali versículo 31. Utaran li apostol Pablo yoche atinak chirish li ashal ángel ru chokre li poyenam ut lish nimalish nagwom li qagwa Dios. Li cruzat koskuitzin kwash kwankil chishkutbal li ashal kujik shchibal ru lish naleb li kwing abanan kwanah kwish kwangilal chishkutbal chiqu lishcha'al reru li qagwa Dios. Sali capítulo 1 versículo 17 li apostol Pablo gishenak lish cruz li Christ chan inkaraj tama mangchiru lish nimal lish kwankilal. Nashchichikamain shbanak li Christ inka shinshtakla chikub sinkha shinshtakla ban chishpuk te sinkili chabil esilal aban makwa rikin shnin qalil ru atin reinak inkat kanach chimaka rahbal lish cruz li Christ. Sahunchik li atin li apostol Pablo yochishche balarin nakliq ashal ángel ru li taqabanu li taqayehan lish yalalil chirish li cruz. Ut mahun rachik li naleb li taqakesh loqal manak taqanima sash na ahain li resilal li cruz hanak ban lish benchan li taqwang ut manak lish chichish khunil lish cholo bankil li ratin li qagwa Dios li na ushmank. Arinta kakeredal junk amokak li kuipchina lep li nakataw salib versículo 17 lishbenil nashchenak li apostol Pablo nakikehe lishk angel jo apostol chan utpar kwan tsaqal lishk angel li apostol shpukte sinkil li chabil esilalain lishkabil li apostol Pablo na atinak chirish li kubsinkha mokokin taklakta chikubsinkha chan aban mokotyota chishchebal rikina in nak moko ángel taru li kubiha inka kwan hun li kwecho karin yokep chishkebal shloqal eb li kwinq li yokep chikubsinkha ut yokep chishkebal li najeja in yal reheb li kwinq sashna naqshkebal raj re li qagwa Jesus manak li karu yokep chishbanugil han shnimankileb li kwinq sashna li shkebal li shloqal li qagwa Jesus li tsaqal sashkaba li yochi ushmankwi li kanjela in chirish li kubiha hokanak nakosh boqchish tawbal runak li shkrus li qagwa Jesus hanak li chichish khunil li chabil esilal abanan kwan hunchik li roshna leb li taqilarin ut kwan gosaq kwi li versículo 17 aban ma kwa rikinish nin qalru atin renaqingat kanak chimak arkhbal li shkrus li Christ. Mukuyota chishcheba li apostol Pablo nakmaka elik ilanna wom lik ilanna leb li nekeshkut li nekeshtzol chiru li resilal li qagwa Jesus. Likyo chishcheba li apostol Pablo hanak chishkhunil tashaq li nawoma in inkataraq tish moy chiqu lishtawbal ru chishkhunil li chabil esilal chan. Kuitaqa hultika bayak li apostol Pablo ki kwanka kui Atenas utaran kiroksiheb na leb li kainaqeb kwi li kwinq chishtawbal ru li nekekulak chirwe banish tsolbal shninqalebru na leb manak nakwom abanan moko na balta li kiruchini lishk angel li kishbanu sa roksinkileb li kutuk chihokain hokanak kishchena qaamukut atinak ta chirisheb yalaq kachik li nakwom manak li na leb li apostol Pablo hanjaq hun kutunel nashnaw na balti na leb nashnaw kwi li kutuk abanan sash kotsbali chabil esilal li apostol Pablo kishkut esinak muko ángel tash ninqalebru atin ut nakwom li makaneke kanak kwi makachik hunak li naleb li nakwax nawbal ushcholo bankil chiru lishcholo bankil li qagwa Jesus chiru li cruz kahkwi li atinak chirish li qagwa Jesus utain li kichiribak chiru li cruz chan marelish ninqalebru nakwom manakwan nekesh moy ru li qanaleb ut nukosh kechi sachk li naleb li nashchechi ili ruchichoch
Magwahaan li esilal re li yal chirish li qagwa Jesus. Utho kanak nabal kailao, nakili pabal chanchan dakuinak maga chikak Abanan yogo chistiktanan kili ashal akhil rakru laktakabanu utakatake sa likajuam. Likagwata siyak chiteng angke chish taubali kanagom sa liratin shbanakaran nakataw likakulbal utlihunelik juam. Badyo siya gunak sinakot bini chirulihun kamukain nagadkoy bini sa hunchik likagahel.